Umetoka sehemu gani ya Kenya? Imetoka Nyeri. Aya, Mũrĩithi no igua Gĩkũyũ? Aya, my sister. Yes. Ndĩrenda kwaria na Mũrĩithi. Na kũrĩa Mũrĩithi atarahota kũnyitũkia wega rĩ, ũkamũguide. Asante. Mũrĩithi, wethaga ũ? Wazazi wote. Nĩhotaga kwaria Gĩkũyũ? Lakini unaelewa Okay. Aya, Mũrĩithi gũkũ na aretha aciari ake. Na nimekuuliza swali ukasema umetoka Nyeri. Nyeri ni kwa nani? Mukoroi, nilikuwa sikia ni kwa kwenye mama alitoka, but sijakaa huko. Alright, sawa. Leo tuina madamu ya madamu itagwo Florence Wangeshi. Florence Wangeshi. Kuuma kundu gwitwo Nyumite Soweto. Kwina organization itagwo Maisha Mema. Na nikuo tura rescue ile uyu kuma mweri wa kana. Riu atu story yake arenda gwetha andu ao tonda moye. Riu nikio kiratumire tumike guku. It's a rescue center. Todo na mugimari mu rescue aga andu muthemba uriku. Turescuaga kwena programu Soweto yodetwo Maisha Mema. So ciana iria cire Maisha Mema already in the outreach program kuri maragerera maundu maritu. Riu tukiona tuma rescue in the process twarie na aciari. Rĩngĩ mũciari ni anyuire njohi muno, ni ahurire mwana, ciana ici igatirwo, tukona tuci rescue kamwira twaite na aciari tucoke tumacokerie. But we also have a children's home Etigoni. Ndanyita. Teule. Oyo maina mukiona nake. Mũrĩithi. Mũrĩithi akureire ku? Agitwira aigerire children's home iri Kayole miaka 2. No February mwaka uyu ari form 4 kukigia na misunderstanding. Akigatwo. Aigatwo ni mwana utari wauma kou. Kuma akiri miaka 2. Koguo atwiraga ni athire agikara ibanda-ini thiku 4. But in the process yakiona mwana mathomaga nake ku home iyo. Ucio no amu introduce to another group iretwo Peer Group irio Soweto. Now Tony Moine jaragia na youth magiuka kurini. Riu the process nake ikorwo eri group ni muthenya ucio mokire gutucerera. Hawa akijira story yake. Yes. Mũrĩithi? Sasa wewe ulijikuta wapi? 2 years ulijipata wapi? By grace. But before niingie by grace, according to na story nilipatiwa na the management of the school, niliambiwa I was taken kwa police station iko hapo inaitwa Dio district office. Then Bio. Then wakaeleza story yangu na huo madam. Na madam kutoka hapo hivyo sijaimuona tena juu aliniacha in the hands of those policemen. Then au mapolisi wakanichukua kanidirect mpaka by Grace Disabled Orphans Center. Sasa wewe wazazi wako ulikuwa na wazazi hata kama ulikuwa wa 2 years. Ulikuwa na wazazi? Mama na baba ulikuwa tu na mama peke yake? Nilikuwa na mama na baba. Then misunderstanding ikaokaa between the two of them. Sasa ikakuaje? Then ndio nikachukuliwa na huo madam. Huo madam akani direct mpaka kwa Dio. Ningependa iko wapi ile nini itakuwa birth certificate? Nimeiacha hapo nje. Gitowero joera birth certificate ya mwana Kiothi. Iko na nungaria? Kwa kabag kadogo. Kabag? That is very important. Tuna mũndũ wetwo Daniel Mũrĩithi Maina na gũkũ na aretha andu wao mami wao. Sasa kwa pale kwa birth certificate mama ameandikwa ni nani? Ann Muthoni. Ann Muthoni kutoka wapi? Kutoka Nyeri. Nyeri umetaja Mukoroi-ini? Birth certificate imeandikwa wewe ni wa kuzaliwa when? Birth certificate imeandikwa nilizaliwa 17th of July 2002. 2002. Mama Ann Muthoni, baba kuna jina? Ni hii? Baba iko na jina. Jega. Iko na jina ya baba? Alright. Tuko na jamaa kana twena mundu ugwitwo Daniel Mũrĩithi Maina. Koguo Maina nĩ ithe. Na mundu ugwitwo Maina
aciarĩtwo 202 na ikaraga mlikuwa mnaishi wapi? Tulikuwa before when was that? Huko ulizaliwa wakati walikuwa mnaishi na mama yako? Nilikuwa nasikia alikuwa nakaa Soweto mapema. Aya. Maikaraga kundu gugwitwo Soweto. Angikorwo we ni witagwo ni Muthoni. Ni wani na mwana witagwo Daniel Mũrĩithi Maina. Na wahikĩtio ni mundu ugwitwo kwa birth certificate naona jina ya baba hapa kweli. Nicholas Maina. Nicholas Maina. Iyi ni nyue ndirarĩria. Mundu ugwitwo Nicholas Maina. Nicholas Maina na Ann Muthoni mũgĩkĩendana mũgĩciara kana gegwĩtwo Daniel Mũrĩithi Maina. Daniel Mũrĩithi twĩ nake gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ na mwaikaraga kũrĩa Soweto. Angĩkorwo nĩ mũranjigua na mũndũ gwĩtwo Muthoni, Ann Muthoni, we woimĩte kũndũ gũgwĩtwo Mũkũrwe-inĩ Nyeri. Please, angĩkorwo nĩ mũranjigua Muthoni-inĩ wanyu nĩ arĩ na kana getagwo Daniel Mũrĩithi Maina. Na angĩkorwo we Nicholas Maina nĩ ũratũigua, please no nyende waranĩrie na ithuĩ gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ andũ akũrĩa Mũkũrwe-inĩ mũrĩega rĩngĩ. Muthoni githĩ ti wa kũu? Ann Muthoni nĩ arĩ na kana getagwo Daniel Mũrĩithi Maina na hikĩtio nĩ Nicholas Maina. Maikaraga kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Soweto gũkũ Nairobi. Nĩ inyuĩ ndĩrenda mũndũ gwĩtwo Nicholas, mũndũ gwĩtwo Daniel Mũrĩithi. Kwa hivyo tangu siku hiyo mjaionana na wazazi? Ningependa tutazame kwa hii kamera. No kabla ya hiyo chalo nĩngwendaga nini tu na mwanake ũyũ nĩathomete na ndona chalo bocoke mũno na ndona nĩahĩtũkĩte we ndĩrona ĩno thitĩra twekaga. Haya, main grade yote umepata ngapi hapa? Ya KCP. KCP. Hii ni KCP. Ulifanya KCSE? Yeah. Haya, KCSE umepata ngapi? Deep lane. Usijani. Watu wa D siku hizi wako chonjo sana. Mwanake ũcio nĩ athomete. Muthoni ndĩramwĩtĩra mwana wanyu mwĩna Nicholas Maina kũrĩa mũrĩ. Daniel Mũrĩithi nĩ anenehire. All right. Ngicoka mwena ũrĩa ũngĩ kamũiria mũndũ gwĩtwo na documents yake nĩ cio birth certificate ya. Ngicoka mwena ũrĩa ũngĩ ndĩrenda rĩu we ũkorwo ũgĩbanga tondũ nĩ ndwa kũneana kĩndũ gĩgwĩtwo kĩng'oto. Ndĩrenda ũingĩre thĩinĩ wa lipa na M-Pesa paybill number 315161 315161 account name andĩka K nene amount ĩkĩra harĩa rĩu ha amount wĩkĩra igana rĩmwe maũndũ maku maikare mechonjo. Haya, guku nĩ ing'otore ndĩragwĩtĩra 315161 account name andĩka K amount ĩkĩra igana rĩmwe bas. Ndĩrenda tu gũkũririkania atĩ Farmhold Ventures brought ciao iria iretwo Zabibu Gardens kũrĩa Matu. Gũkũ nĩ kũndũ kwĩna maĩ na thitima na ũrenderio 120,000. Nĩ kũndũ gũkũ no mũigũrĩre mũicha mũheo discount. Ndĩrenda we woe namba ciao cia thimũ tondũ kuona mũgũnda nĩ Wednesday na Saturday. Ndĩrenda ũhũre thimũ ciao nĩyo 0704 0704333 mwanĩrie na mũndũ gwĩtwo Farmhold Ventures uge we nĩ buroti ũrenda narua. Haya, ngĩcokereria ndĩrenda rĩu we nawe ũririkane ũhoro wĩgiĩ ũririkane kĩndũ gwĩtwo thoko ya Haulu kwĩna nduthi ĩna shopping voucher ya 10,000. Haya, nduthi ĩno nĩ ya kĩndũ ngirigana ya thate no ũmĩendie woe mbia ta icio no ũmĩige wĩra-inĩ kũrehagĩre kanyamu. Ndĩrenda tu ũgũcanũre bidi ũkũmĩona gatagatĩ ga 500 na 300 na 3500 kana hiyo 35. Haya, oya thimũ ingĩra harĩa ha 77892 account name andĩka rĩtwa bike coke romani na bidi yaku ha amount wĩkĩre ciringi 20 peke yake. Nduthi nĩ wayo, shopping voucher nĩ wayo. Tano tũthiĩ mwena ũrĩa Daniel. Yeah. Sasa si umeamini ya kwamba watu tutawapata kabisa? Nani alikuambia kuhusu hii program? Niliambiwa na auntie. Yeah. Huyu tu tuko naye hapa. Wewe consumer wajajo. Ngai akurathime. Asante. Sasa si unaona sasa hii maneno yako Mungu amepanga kabisa. Nataka sasa uwaite wazazi wako waambie mimi ni Daniel Mũrĩithi, mliniacha kule Soweto
na wewe mam Ann Muthoni na Nicholas Maina uambie uko hapa, si ndio? Yeah. Haya, shika bidhaa zako. Asante. Yeah, Daniel Moreithi Maina. Ninge request to mam Ann Muthoni malipopote huko, dada Nicholas Maina malipopote huko pia ningetaka kuwapata sana cause it has been so long, very many years sijakuwa na nyinyi. And mimi otherwise by the way niko fine kwenye niko cause kwenye niko nimelewa vizuri, bado kwenye niko sahi nashughulikiwa vizuri, sina shida yoyote. Na uambie pia wewe katika roho yako wewe haujawabeba vibaya. Mimi sijabeba mtu vibaya, mimi niko tu sawa cause maybe it was the situation yenye iliwa force ya ndio wafanye hivyo venye walikuwa wamefanya. Alright. Haya, on top of sasa umewaita ni uchua inua mkono wako juu moja, right hand. Si unamwamini Mungu? Ambia Mungu niletee hawa wazazi Ann Muthoni. Mungu tafadhali, naomba uniletee hawa wazazi Ann Muthoni, and all the thanks and glory shall be back unto you. I'll appreciate. In Jesus name. Amen. Sasa nimodo gwitwo Mr. Moreithi Maina, na mwanake huyu ni mũndũ mwega na nĩagatuĩka kĩndũ gĩa bata. Maina, wewe unataka kuwa nini? Nilikuwa nataka kuwa journalist. Yep. Haya, na iwe hivyo in Jesus name. Amen. Kile ningependa tu kuambia utie bidii na mihadarati wewe usiguze, si ndio? Hizo stumiangi hata sipendi in fact kabisa. Ndio nasema unajua kuna sometimes mtu anaenda unapata tu kidogo unaanza kujaribu, usijaribu. Lakini siwezi, najijua. Unajijua. So be focused na dream yako itakuja kuwa true. Amen. Si ndio? Yeah. Nitawatembelea mudo wetu tutatembea katika hiyo nini? Maisha mema. Maisha mema ikoragwa outreach ikoragwa Soweto, not in a home etigoni. Home etigoni. But outreach iko Soweto. Tigoni hado eta gwate? Kule kwa Gwa Gikoi. Okay. Hau hakuye na golf club. Hawakuwe na golf club. Alright. Sawa. Mukirathimo no thina mbere na kuruta wira ucio mwega. Asante. Nito guka kure tikoni hari children's home na gwisia i hau tugoka kuona kuona yanyu no tugoka. Asante. Weka atia? Gutembea. Kaya murathime na mwekega. Asante. So Mr. Moreithi, yeah, mimi nakuletea wazazi takuitia. Nitafurahi. Amen. Nitafurahi. At least kuwa na identity. Akina na pia akina shushu, pengine uko na ma-cousins. Yeah. Baby sisters. Niko na by the way hata nasikianga bado story ya sisters. Yeah, nasikianga story ya sisters. But naambiwa mmoja alikuwa Imani Children's Home, mmoja ako Imani Children's Home. Anaitwa nani? Simkumbuki jina, but I know kunayo. Alright. Nasema huyu msichana alikuwa anaitwa nani? Ukumbuki jina Alright. Ule Imani Children's Home inakuwa ngapi? Soweto. Imani iko tu hapo Soweto. Hapo tu Soweto. Alright. Kaya murathime. Asante. Thank you mwana. Huyo ni kijana ambaye anaitwa Moreithi. Na gucia ni mugutika contact. Si anyu hau. Ni undu wa riria tulitua guthii na ngari ri. Kuri ari nituriuka kumwariria. Asante. No ngari gucia ni kwa tugithii kuria kwa children's home ria ngeta gwate. Gitu fountain. Fountain ni kuri na hope. Nituriuka. Riu tugoka turikitie njira iyo. God bless. Karibuni sana. Asante. Riu our nurse mundu gwitwo muheshi no ngari mana andu aya coke muraru uri urona arabatara ya na ihenya ya mukiha ni guri cira huragwo ya mukiha umare. So thank you so much. Thank you. Guku ni kwa jajo tuthitio ro wega acio ni mwanake ucio ni mwanake Ngai aguteithia atuege kindu gia bata thiini wa society. Nituguo. Matemzembe?
Ciambeteng ni nyamu icio murari horo wacio cengi icio ni irandigire icio riu tutingihotana nacio mundu riu uhitukitie miaka ya kuheo mbeca cia yuthi riu ndangihota kunyita maundu macio we uratwirorera Ngai amurathime na mwike wega na acio andu akuria mukurwe-ini agiko ni muranjigua muiritu wanyu etagwo ni Muthoni ahikitio ni Nicholas Maina magiciara mwanake wetagwo Daniel Mureithi Maina Mureithi wa Maina akinenehire arania inani andu akuria kurugo gwitwo mukurwe-ini Muthoni gwiciria wira nda muno hau ni undu wa kiki netiguo alright aya thank you na andu akuria bunge kuu kwa Michael asante sana speaker etagwo wa Jeni deputy etagwo ngithua wa kwa Michael majority leader Jogoro ino ni nene muno ni bunge anga ya fiu whip ni Elder Charles wa Gacie Kahoho wa Gas nake ukuria ni andu ega muno na heka ire turasupport kuguo turasupportire last week but one karia twahothithirie na ni tuguka tumenya ni atia na gakigurage gas hau ha mundu ugwitwo Kahoho wa Gas alright thank you so much andu amegote ni chairman wa mundu ugwitwo Kimani asante sana maundu ni mega riu ne mwagaithio nyuothe ni muheshi na ngeithi ni akinyia no kindu otana kinyia ni ona ki ndari kindu anengera no tugwika mathabu itokoro heindo akinengeretwo no ni akinyagia no otho ucuru eriga gwikinyia ucuru wari riu waikarite kindu mweri umwe na nuthu riu ucio wanyuo gatoti kamwe ukaina mburi rira tucoke mwena uria he mundu waingira na ngwiciria ni ukuruta maitho macio metagwo maitho ma nduma mwanake uria ndĩrenda twarie nake menya ni atia uria kurathi na he mundu wa tugurira ngacibu ni undu wa gitunguru tondu gitunguru ni gicokete ni Mr George Kagima Ngai akurathime na ningi twagurirwo ni mundu gwitwo PK wa Girigiri MCA mtarajiwa wa kura Girigiri Town Ward Peter Karanja asante sana riu gitunguru no giakiririo riu tu sawa we are riu ndĩrenda gwĩke ri ngicokeria mwena ũrĩa ri ndĩrenda tu ongoririkani ati ni tugukorwo twina kindu gĩgwĩtwo kĩng'otore we bange na paybill number ni 315161 ndoka guciheana 315161 account name andika ndimwa K amount wikira igana rimwe undu ndũwĩyo you have a chance ya kwehotanira shilingi 300,000 na wa mwisho 500,000 Kenya shillings tawe wibange na ihenya aya riu ri itanacoka mwena uria ri hakiri na mugunda wanjirie ni 50 by 100 kuria kwa farmhold 50 by 100 ni girigana ria 20 urigirira nuthu icio ingi uria gioro kahora na ni umuthi guthii kuona buroti kana Wednesday ura 0704 00033 0704 00033 Oho Ministry of Lands and Physical Planning ino nira korwo ikiario horo wigi Embakasi Ranching Company kuma Jumatatu mweri 30 Mei nginyagia gatano mweri 10 June mwaka uyu kuma thaa 3 nginya thaa 9 ofisi-ini cia Embakasi Ranching Company Rwai andu magigire taito ciao ndiukane mwathikiriria andu a Embakasi Ranching mukagira taito cianyu kuma Jumatatu mweri 30 Mei no horo uyu kahingwo gatano mweri 10 June na maria bagiria thaa 3 nginya thaa 9 wabici-ini Embakasi Ranching Company Rwai mundu athiagire gataito gake tene ni mwanyita horo ucio ukimenyithia ngwiciria ni giathie chala ni tuthie mwena uria my brother jambo si jambo wewe unaitwa nani naitwa Mikela Jiru Muiga naitwa Mikela Jiru Muiga Mikela Jiru Muiga Mikela Jiru Muiga no waragia Gikuyu
tutikiari giko riu handu andinde ngihomithia riu ri ni ndona wina ofisa riu weri no woka kwa jajo ukwenda atia kana wethaga u jethaga mami kwanyu niku gwitu ni Nyandarua handu hetagwo atia Murungaro riu wethaga mamu wanyu Murungaro ni kwa baba wanyu Murungaro ni kwa baba kuria riu baba wanyu riu agiciaritwo ku riu ri ta njira atiriri niki gwathire mamu wanyu mami matiahitanitie na muthe no riu tondu ndatigitie hanini nyingire cukuru ri kwari na thina wa mbeca na mami arutaga wira wa saruni akiuga ni akumagara acoke guku Nairobi wa wira uria arutaga thi na mbere naguo mami wanyu agigiuka na guku mamu wanyu riu uria turethetagwo Pauline Mwende Mwende uyu ri koimete ku wa Karonzo Kitui okay Pauline Mwende aciarite twana tuigana ku maciarite muraigana wika mamu wanyu agicoka na guku agutiga kwa baba wanyu baba wanyu nake akoragwo ku baba ni akuire 2007 akuire mamu wanyu urite kogwo na mamu wanyu ndoe we guciarwo wi wari 1994 Pauline Mwende aimire gicagiri ndareta mwana wa miaka 2 uguo 2 years kogwo ni kindu 96-97 agiuka gukiruta wira ndacokire ringi aca baba wanyu nioe kuria Pauline Mwende aimite ndagikorwo toi tondu tuikarangite nake kuu mucii ni acokire ni okaga na guku kumucerera riu acoka na kuria mucii ni erire brother yake ni aheirwo kana kangi na kau kana ni kahana tondu ona mami agithii ni anjirire ni akandehera ka brother kahana kogwo athire loaded alright kari kairitu kana ka brother I think ni ka brother alright no riu ni mweritwa riako Dori tata anjirire getagwo Franco emergency jui ni jina gani ingine Franco alright mundu gwitwo Mikera Njiro Muiga guku gwa Kameme Kayuka Muigina Kameme TV thiini wa tabarira ya Jajo rucini rwega 28th of May 2022 na aretha mamu wao ogwitwo Pauline Mwende wanyuta gwate John Muiga aya Pauline Mwende niwe mamu wao ahigitio ni John Muiga na maina ya kuria Murungaru riu ri ni mundu gwitwo Pauline Mwende wherever you are please tuko na mtoto wako hapa na nio igikuyu mamu wanyu ndagikorwo to Pauline Mwende tuko na mtoto wako hapa wewe ulikuwa umetoka kule Kitoi na ulikuwa umeolewa na John Muiga mkazaa mtoto anaitwa Mikera Njiro Muiga na pia ulienda kama ukiwa expectant na ukapata ka kijana Franco. Kama Franco unatusikia mahali popote upo brother yako anakutafuta. Pauline Mwende wewe kama unatusikia kijana yako Njiro Muiga yuko hapa. Imekuwa miaka mingi hajawahi kuwa na upendo wa mama ama ile sasa uwe doria wa nyina wa mundu ndariona na nekio haha aliona kia kiingie ngoro ruo rutiro rwa muma ngoro mundu gwitwo Pauline wherever you are we are calling upon you right now weyumirie kaigwaragia githungu weyumirie ni tondu mwana waku haha mundu gwitwo Mikera Njiro Muiga sasa tu ningependa tu mama kwa alikuwa anafanya kazi gani ya salon wapi hapa Kawangware haya Pauline Mwende ulikuwa unafanya kazi ya salon kule Kawangware ulikuwa umeolewa kule Morongaro
kama unasikia hii habari na kuna mtu ambaye anajua Pauline Mwende, tafadhali aweze kuwasiliana na Nyari kupitia Facebook fan page ya Nyari. Pale kuna namba, please niandikie ujumbe. Haya, mudogo wetu Mikera. Najua haijakuwa rahisi kabisa. Na kuna vile unakanga tu hivi, hata kama wanaume wengine wanachangamka ukikumbuka. Kuna vile roho yako na rudi chini. Na hayo yote Mungu anaona. Ningependa utazame hii kamera uweze kumuita mama Pauline Mwende. Na ningependa tu ujikaze na usijali hata machozi ikitoka. Leo tuko na handkerchief. Uko na handkerchief wewe? Uko nayo? Si wanaume wengi wanabebanga handkerchief. Haya. Sasa ningependa tu muongeleshe. Hili nini? Kuna picha? Picha yake iko hapa hivi. Hiyo picha ndio tuko na haja nayo sana. Sasa huyu ni nani? Huyo ndiye dad. Na huyu? Huyo maybe alikuwa rafiki yao. This is 1997 and when ndo huyu mudogo wetu Muthoni. Haya. Jaga ni ugwekete ate? Haya, nagichangamke na kuria muraire ni mukuga. Haya, Muthoni ndenda thaici wambe o thaici ka arikia wiki oguo na Jaga no hote kube crop githete guo utinie muthuri ucio ungi we muico ucio ungi githete guo Haya, sawa. Haya, Muthoni riu ndenda wikire nyamu thiini wa Facebook. Mutumia ucio niwe ugwitwo Pauline Mwende. Kama unaona hiyo picha na ulielekea kule sehemu za Kawangware, weza kuwasiliana nasi. Mudogo wetu Jiro aliria urorete kamera iria uvaithe mamu wanyu mwira atiriri agutigire gwa baba wanyu hatiri hitia wahitirie ona kedari hitia hitirie humlaumu urenda kwa we urenda kumuona hakuna kesi. Hamaritwa na Michael Jiro wa Muiga. Ndi guku kwa Jajo Kameme TV na Inoro TV. Itingituka no guo. Ikoragwo riri Kameme TV na Kameme FM. Na ugatiriri guku kwa Jajo ugatuo. Ni tura understand ne gutukaniro ugago kwa Jajo. Ndera wabiri ugatiriri tukamake ne guhitia. Nijitagwo Michael Jiro Muiga. Na bisani we bisani twamikira mutumia ucio wina bagi niwe mundu gwitwo Muthoni Pauline Mwende na kana kau ke hau niko getagwo Michael. Haya, ndera ugatiriri ndera tu aria githweri ni ukohotana githu ukohotana kio. Mimi naitwa Michael Jiro na nakutafuta wewe mam Pauline Mwende ambaye ulikuwa umeolewa na John Muiga. Haya. Mimi naitwa Michael Jiro Muiga. Niko huku kwa Jajo na nimekuja kukutafuta wewe mamangu. Nilikuwa nakupenda. Sijui ni nini ilifanyika ukatuacha. Mwite wewe mamangu Pauline Mwende. Wewe mamangu Pauline Mwende. Pale popote ulipo na kuomba tu nirudie. Nilikuwa nakupenda kama mzazi. Na huwa nasikia uchungu sana nikiona watu wale wengine wanachukuliwa majukumu, lakini mimi sipati mtu wa kunichukulia jukumu yoyote, yani nikiwa na mzazi. Dada alipass na kuna wakati tulikupigia simu ukaniambia nifanye general cleaning la kukuja. Kile tu na kuomba ni unirudie na kuhitaji at least hata unisaidie kwa music. Nevo. Alright. Namba ya simu huwa inaenda? Hiyo namba yenye tulikuwa nayo ilikuwa kwa namba ya mzae. Na alikufa. Usijali. Mkono wa Mungu haushindwi. Amen. Unafanya yale ambayo sisi hatuwezi. Mimi ningependa tu dada wewe kwa kuna igoro wire Ngai. Dehera maitu. Jigwira tha. Mungu tu atafanya. Ira Ngai.
mwere Ngai niĩ ndĩ haha na ndĩretha mami mũndehere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Just that. Ngai ndĩ haha ndakũhoya ndehera mami Pauline Mwende thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Amen. Mũndũ gwĩtwo Njirũ ndũkamake. Hii kazi tutafanya na kuna kitu tunaitisha. It is free of charge, giving back to the society. Okay. All right. Gitowero ndukiumena muthuri uyu sasa ulioa ulioa Hayo bado mademu anasikia ishu ya mkoro na atakire nyina atakire mamu wanyu uramahikia. Sasa wewe unajua wacha nikuambie kitu moja wacha nikupe plan. Wesalia bia. Horera wasalia bia. Matikamenya ka nginya ona ungiko nginya nduri kuguru. Ona magekoro ona koro nginya tigo uguo na ko nduri nginya kuona kwa nduri kwanyu. Uko wina bia. Wewe sawa. Ukirugiro gwika wetha bia. Wethe bia. Gukikinya na pio. Nona wetha bia. Aha, niki mundu. Mokaga tu ona no maheanaga ta ugitwero na manjiri hindi atari kindu ri. Mamwirire he umwe wa muri ati gutu gwake ni kunene gukira kuria kungi. Hiyo sasa ndio ilikuwa sababu ya gutigwo. Haya. Na no ni bia atari. Bottom line. Mothe make igananire. Okay my brother. All right. Haya ni tugukionana. Ukune gwa kameme kayo ka muingio na tafarira ya jaji tuthitio ro wega. Ucio ni mwanake ugwitwo Mr. Michael Njiro Moiga aretha mamu wa Pauline Mwende. Agiko Pauline Mwende ni uratoigua. Please nyandikira thithiini wa Facebook Nyari original fan page njareria. All right. Aya. Riu ri turenda kumagara tuthie mwena uria tutige twaneana indo cia haulu turikie.